Gavana kireto kuringira ndebe ntere cha mudharo reba cha manetie na senita lentore kia mambo ya kidomo ntere oyu. Gavana wa kaunti ya Thaa mudomo njoki kuria muchenyo kia profesa njoka kumurita kanwe na kile campaign chiakie. Akoroba mwao kuma kaunti ya Thaa dingu tumana kiringa bana njoki au koni ya marito yo ya rabana kanire miaka 5 ediri. Na monino mutungiri wa rais William Ruto kuliunga kaunti ne Yembu ore kirete akari mawira nkabo. Monane tomatide oroboru arene Maureen Kome na ni Antonia Betty Ntinyari kinyongi yetu PHINEAS. IMAANA datu chetu kamberia daicho chiongwa. Gavana wa kaunti ya Meru kireito murungi na liongete nturene ya minister wa urimi Peter Gatiro munya kirindionga yekia gisiasa kireito na njuri ya ikene ndeni bakinyete ntere cha murire na kinyamudhara gisione bunge ya kiati ya niais na raino nja kwa minister munya na kinyamuregani uwa kireito umukadha mpuru waburi inarane ndione kete kuwa togeni bu kadhani ya karibantere uwa kiari kireito na idirite eba urakia umwaka nyakame ya kengeta na utungata ya gavana wa kaunti ya Meru kenda kuingia mawirane yaredirite ebe kaira mwani kiotonde to mukiri umedeka katambiri echio kumania na monekanire yo manto ibo etekanirwo bwa karibantere tia mudhara tigania istietene kyo gavana wa kaunti ya Meru rirang gavana ugire yake ya kiathoneke kwenda ndama bwira weta mudhara ati utirisiva na Weru shaitani ashindwe. Nimefurahi sana kwa wale mwekurunge ugire akarara na Ithatu kinya kiraito murunge na akarara na Ithatu akiaria kiathoneke kurura thiete sibitari ya Mudhara sub county gavana kiraito na ekete wira ne bwa ukiria rethi na aremi muno bandu andatiatiania daire jeshi muda natu wankana isuru ndio hivyo umeendelea tuli. Halafu tukapanga laini moja kuma mwankaji wa Meru, mwankaji wa Yunge, tora jeshi waliga imeshikana huko. Nikaenda utika kamera kwa mshuru ikurukira kekela kene kia jeshi. Halafu ndo turanda kutena ruji. Ndaugira nenda kuongera ruji no nenda kulija ndio 400 balls area. Ruji rungane wangombe kanyunyaga. Ngero kuna kumba kulima kalimai naru okaitene kauna rombete ya Meru kuringira thirikari ya Azimio kuretene kio rais na arawete thirikari igaukiria kigina kiraki ya kaunti ya Meru kuma bilioni 9 mwanka 15 iraikete wira nebo kubwithia na chumanto kathomba nije kigina ya gukiria ari na ndaka ba Meru na nyinyi vijana na wasichana wa Mudhara mkanikumbuka kwa hiyo maneno tukabukiria bwaturikana okaitene kaui baithukirete atindani bawetene kekyo gavana kiraitwa kiolontera kawira mwangaza nontu bwakira ku atatumira kanya kawe ya mubunge wa Ekurote thia Meru no nambi na kuwa tumba wetikikanete kinene ya kekyo gavana butege kayuyua kiaria na tukathikiria butege wala teterete nyamira ngiari mbunge miaka 5 bora igwaritie nu kurikia tetera kiroto kira kawera na kyo yura kagurira antwa Meru Ithatu ya madibut baje kiura tukachura ntu sibitari kawera igugania ura bakagurira Ithatu na miringi tekadhiria mpara Meru miringi tekongera roje Meru mirengeti yekera barabara Meru ruterero mithika lentore mutendero ure ate kumya gitanda kyawa ageta kutendera akawita gitanda kya muntu ngiri neta mudhura ate tendera akawera kanini kana kagoiseu
siasa cia tiania istikinyatio itiorete kiathoneki na ara munini o gavana Titus Ntotio aithukirite mubunge we yala mpuro wa Bori wereni akatorongogia atoragete tarutarombe akiwa agete tarutarombe are maandisha atenda mutiana kanate are wagete taeka wera babu na hapo kwa madhabu ne yakawera weyo kwa mpuro wa borongogia ka korongo ya mutiania na atenda mutiania tesa sawa wewe mwera kijawa nombi kijaporo nombi kijakiangara nombi na kinya kethira ntuko inka inthiru gavana Kiraitu na arekite wira ne bwa kuwata mubunge o Thayo ntuko ichunge kabeabea mbaru etene kio bunge ntuko yeru are nonekere katha murweriete oke na kiama kia Safina Ndaitari Mburung'ana ngithia Oyo tara atura untegia siasa nagu nare lembe not naimo itingoge okere tiatuwembe muno okera na itagu na uno ukabua ngena gutubua amwe nabo kinya kethira kiathoke kubuthiritwe ngalo kwenja kwa waziri Peter Munya gavana Kiraitu Murungi na njuri ewe ibaebene buru no mwareria kinya kethira ibaithirite bakielanira miario ntukone tiarua muno tieye mawatho ya mira nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Gavana wa kaunti ya Meru na senator wa kaunti ya Mithika Lentore bakinyite mamburene yo kungwira ntuko ya kithomo ndene achukuria muthara primary education bunge kiatiania yes Kiraitu nende no kare wa mbere ukinya mamburene ya na are kinyanende oneketo kwa togeni bwaya nyuma yake kumaruka nini senator wa kaunti ya Meru Mithika Lentore ora kinyawe yakuruira gitio kiukyo gavana nethirite kinyaye kinya mamburene yau nyaraba iliba kirerwa roba idirite bakura kiari twa chiari na kinyarimo kwambari kithomo mwaniki utandetwa Kelvin Kimathi na inandetoi. Thank you. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi na njuri wibo watanirite na arimu wamona ashari bwa muthara primary wamona secondary kiri kiathokyo kungwira kithomo cukuru ne iji Gavana Kiraitu akiariria ashari wamona arimu bao. We want to make Meru great. Na tutumba ukiria Meru na antuba alitu. Tutumba ukiria Meru na antuba thomete. Ndio tunaona tunaweka masomo mbele. Tunataka kusukuma masomo watoto wetu wasome ili Meru inuke upande wa masomo. Kwa uturea narua ukiria muthara. We want to make muthara great. Gatu kuthoma manja kithomo anywhere in the world. Wewe kiaki na gitumi sana ndene skuru ndikuza tuna highly motivated teachers. Nkulu Kiraitu akionia shari etumia kuwati la kithomo kaunti ya Meru. Skuru chonde cia Meru. No ankaba chwari to wathomere skuru eu. Alito bachoke skuru kaire as role models, as mentors. Nanya tubesha twatu kwendekana bakalita. Nikenda tumba ukiya skuru cietu. Na kama hiyo mambo ya kupangia walimu mipango, old boys, old girls wa hiyo shule wanaweza kutusaidia pesa kidogo tu wiki ya alimu wa Isiolo kulea Mburi kana kuwaikia Mombasa si pesa nyingi. 21 candidates Na nyuma ya gavana Kiraitu kuthiria senator wa Meru Mithika Lentore na arura ukinarete kia gavana wa Meru kithurano nekiyite kinyawe na kinyite kia thoneki kiri ukungwira kithomo wamwe na ashari bau na arimu bo. Wakati tunasomesha watoto tunawawekea msingi wa maana ya maisha yao, sababu vile tuwaelimishao ndio wanaweza kujistahimili katika maisha, na ile kitu tunasemanga urithi. Mzazi anaweza kumpea mtoto wake cha maana zaidi kuliko shamba, kulipo pesa ama mali mengine yale yote ni elimu. Elimu haikuishi, ni shamba ambao unabeba kwa akili yako ambayo unatumia mpaka kufa kwako. Nkulu Mithika kiri arimu muno kaunti ya Meru. Arimu tafadhali na asiari tafadhali asiari sorry menyereni arimu ba arimu
nebo baomba kubwethia kana bakathukia na ba tubasaidie na bora buombe kumbikana itubaekera kiombekana kionde nekenda bakaumba kumenyerana betu arimu na bwire no tubangwembea tafadhali dembo baomba kuthura tuli aciari watukamata tomba ko variact na mantu yangi babwe profession yenu ingai wa buria noe wa butharima imantura ya mea buthithacia nkiripotera Weru Njumaa kuma Tigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njoki na ureti muchindani wokio wakwe Profesa Erastus Njoka kuria nindi njira ingi ya guchiendia kiria karionto akumweta kuondera bakwithira kiringaira ndebe obwete nyuma ya muririgite kenende urarugamina kiama kia Jubilee. Profesa Erastus Njoka kuwa kariba kaunti uno bethira baichoka kuringa kura ringi Njoki akeya guchinda akiwa gamba irekite kotiri atira kinyari umuthaikithia Njoki nende nethirite akiora kianto gwituni na wingine wa mukuru kia kenda kuthiria nkanja na migambo nayo rakurwira gitike useneta kaunti ni wathigiti ya UDA mwenda gatayana uretia kari kuringira kura ngavana Njoki kenda thiria kibindi kia kikebili na ithira akiura kieteke mutongeria wa Nthiguru kikiturano kia mwaka 2027. Ndio ngaya aroreri tena kiama kia UDA bakaunti ya Thaa Nithi batongeretwe I Gavana Muthomi Njoki munthi ya mbere tentere chekandigi wadi ya Gamba Ng'ombe bakurukira mwanjate wadi ya Mariani na Nderoni wadi ya Magumoni ira chionthe iri gichigo bunge ya chuka Gamba Ng'ombe yari kiria ntere cha munga wadi ya Chogoria gichigo bunge kia Mara. Kere ndio ngano Njoki na meneretie uraba guchindanira no egiteke kia ugavana Profesa Erastus Njoka ikira akuga ikumutwikiria agenda yake ya kuromba kura bantu akwirombera kura na kwira akaribura akabaruthira kuri mukuru umwe uraugire araumira wira gonto na arathomithagia auga na umira wira munene na uga kamboje twinge muntu uyu yani gwake ni personal enge muthomu ajo ni tuenda atongoria mana makromba kura makera wananchi bro makamaruthira tegutina warite cia muthomu Njoki na mara mangi ariugaro ariero Njoka ati akathurwa kairino mwanka akariba choke kaire ndebeni kuthura gavana wungi Njoki athaikitwe nuntu bwegambarira ari na rekotini irorongo ara akuga kuri mantu mangi kathomba Njoka aegitwe akira akari ende matakarike ambire kumwira muthomu Njoki atikinyia ndugu ya kuringa kura akethirwa ni umane akethirwa ni muthaike bwarema kweria maurongo tuthiete uchokia maratathi mekera makesi anga kotini riko mauga muthomu Njoki tetekirirwa guchokia maratathi ni achokire karatathi chokia lutha ino nundu nona muri aritu muno bubu ndene buralemire ni amwira muthomu Njoki ana mwa muthura te apishwa leo na oria maundu mu mathatu arauga ni mo manene muno wa kuapishwa tu ati andu mama kero amona mwa munengera gititi apishwa kamukalutha kuringa by election ringi kana mugachoka kuthurana na meneretie gavana wa tene Samuel Mbairagwa akiugaga gutire wira atiga arutirite akari na kogu atibatiri kwigwa agicheria gitiga useneta twakuria theino Mariani wodi muneka nyamuga kamwe gake nundu na kathoko kara igirite mabati bara kana ni twamuria twa kathoko gutekyo ni zero tamakabai bantu acha tuonana nake gitini kia gavana aregwire ugo ya ora athie kurira twana gitwero magataya MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na kathirite wira irerutitwo ithirikari no wadi yake ya Magumoni aranwe mwendigite gia useneta mwenda gataya augite ati Njoki abatiri ari kigipindi yake kia birita gavana athi agachwe urais kumania na uruti wira bwake anto mare mauma mbarere ya muga Njoki ni mwonete ndarasa umuga Njoki barabara nembekera maram ekere tweno akambiriria kumura ni mukwenda gutumirwa hospitali baba gote hospitali ntume mwana kinyanjano mutane ta hospitali tugwitia na left etume tweno temo gamyo tumete oyo agere kwegwa i presidential material
nonto wana kinya network kiyete kuona Tharakanithi bithikeretie oyo twe murombera kinya thira tamu yake ya 2027 anjere guchwa network cha national atweka president 2032 no thinda katagataya Ntere Chamunga Njuki na kathiritie manifesto irethometwe ugoro bwa igoro ingwataniro ya Kenya Kwanza akiuga manifesto ya ngwataniro ya Azimio yuyuritwe imawirane mataomba kuruthika kadi ya NHIF Weru ira na kwa magana matano the minimum wakariba magana matatu na mara matikomba ta mara meta kwa person with disabilities PWD mareberwe kitonga tatu ituri na ngiri sigana Ithatu per month kenda ntomara monde matukoyomba matethekera boto au nkiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Ningabana wa kaunti ya Tharakanithi Onesmus Muthomi Njoki na ntuku 14 gucokeria kuruba maumau ba kaunti umaratathio bone kumaniana kila bakua neba naringite nendi ni myaka 5 na naithirite akini nkairo kenda wikira kirore ende ataingia mukarigite wa ikundi kiki akuruba kuma kaunti ne Ugarishon Raini Kaburi augite bedete bamne nkara maratathi ya na marieto ya ruiba baraningiri mona mana na 80 bakiromba utedio kenda kuguneka makire thirikari nene na kinya account ontubura butakarika yanende bakwithira bakire ginyanga bana account ya Meru kiraito muronge na waembo mati nyaga mbora utara Njuki ukoni uteithio bura kuruba benda monike tonde to mati mugambi katumenyethi chikinya urothuraga maumau marothurwa iteria Kenya na thakame yaitigire uyu imukuru Julius Ntathungu Thaa na kurubara bangi ba maumau kuma kiri kaunti ya Tharakanithi bagitumanaga ntumwa kiri ngavana Muthomi Njuki July 1 ndi mwantuko mugwanja ke maumau imwe yere ithatu inya itano idandatu mugwanja imwe yere ithatu inya itano idandatu mugwanja migwanja ile nda mwantuko 14 nkamwita ngenda kuruba babatongoretwe imukariri giti wao twera-ini Kaburi bariuga ngavana Muthomi Njuki na regete na naregire kubakinyira kirore kiri barwa ira ciena marietwa na nkinya ibande biao kenda batetheka na thirikari nene amo na kumwirira maratati mamwe akuwe mianka 5 mikuruku ngavana uria ndurite na kura kumbiti ibande bia member ya Tharakanithi ambira ni munengere into ni thirikari ena bio obisini yae ninde munengere member ibande na marieto mao kinenkanira ngikamata nkimwirira obisini na riuogu ninde gwire minoga nuntu bae kalite na ibande biu miaka 5 kuruba babariuga wale onthe bathi guchwa utethio kiri thirikari nene kabetagwa barwa inu ira bakuga ngavana Njuki na regire kubachainira kana kubekira kirore miaka 5 ekuthira ntike bandi na rieto rakwa ntiye ni atoraga naryo please Muthomi wa Njuki ni nkurienda ndakuthure na heshima uri matroni wa Tharakanithi yani tao rais ijimbo ya Tharakanithi nuntu kucheria kuma kura national ilimbatagia baro ya Muthomi Njuki mukuru Kaburi na tumite ngavana wa kaunti ya Meru na nkinya ngavana wa kaunti ya Embu na mutongoru wa mugongo Uhuru Kenyatta wabakiugaga gutire kyo batethekete nakyo kana kugunika nakyo na baturaga kiania kube bonthe kiraitu murungi ninkwenda kumutuma akili Muthomi wa Njuki mukuru ni bwaragia nweni turaumire gwaku kinya wambora ninkwenda bambuliri kiuria ki Muthomi wa Njuki kinya rais Uhuru amenye Kenyatta ari tukimudura twaici akamenyera maumau nuntu ithe ni wo warikira kana ni wari wa maumau kwa unte na mauntu maingi turenda Uhuru akiuma aturirikane na tunenkele mugunda na Kaburi tutikuria mbia kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi na nikumira tugatha tukiona akanya kakunoka indi nchokerete na ndeto ingi ugeta kuraya
munene wa ngavana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwi akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwi wenu kithirikari rekirite ngavana atwire akario murungu munini ngavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere no enkona utembuki in advance kana utwe ko bombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nga accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana ura mithikari nturi ura Weru kumiru mbitagwa John Kireria mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira front date ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojisti kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha kimya. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara.
ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia, natumia unga wa Raha Premium Kavagara. Eza tukuhudhiri mobatu ja kujonda shopping aja Sayen supermarket na Arua. Tuwe na deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku. Itwe supermarket ire tongerete mero na ntura ire yakwe. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro. Jaite na metha cia gutumira njano obishi, interview stima, interview kuruga, ngushe kumatake na ndegoro inge, into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia, bakery ya migate na cakes, butchery na binge kathomba. Tuwe na parking ino karia na enene ya Ntubonthe. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Ncheremero na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria natwe na Arua gukurukira 0114 697 050. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti okaramba nanti wakundwa kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikure ile kuona roi ikure makala ikonyesi buengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Bueno, ntupakuthirete na mbere kuatana na unikindeto chietu orobo atuchokerani atinende ntukuye mwa Njumaa yawe kuruguria manifesto yeke munini wa mutungeria wa Nthiguru William Ruto na kinyitie ndionga yeke county ne Embu. Ruto nende akuthia tena kiama bonga tena bari munini wa Rigathi Gachagua, Justin Muturi, Alpha Mutua, Cecily Mbarire, Kithure Kindiki Ninyoro na Bangi Kathumba ni arena indi ethirite akiana mairene Kathumba kiria kari Mantere urita mwaniki wa mushiri katwechio. Ambia ati wanataka kwanza wabadilishe.
Munini wa muthamaki wa bururi niwe ndagitari William Ruto ni ureririra ekari amwena wa Kithimu kaunti ya Embu ati ni ukagacirithia rubonge rwa urimi athurwa ariwe muthamaki wa bururi kithurano kinene kia mweri wa kanana. Ino ni kuona miena mingi ya gicigo mbunge kia Manyata na kaunti ya Embu ni kundu kwa urimi niguo kuthiria yura na wagi wa mbesa kuri arimi engi. Tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Saa hizi mahindi imefika shilingi 230 kwa gorogoro moja. Ni kweli ama si kweli? Ati alafu hao watu wanatuambia ati kama amutaki kukula unga ati nyinyi mtafute mambo mengine mkule. Ati wamepunguza unga kwa shilingi 2. Hawa watu si ni wazimu? Atongoria ngurani makimugwataga mbaru bari gukiriria urimi na njira ya gutambia mai ma kurima gukinyiria arimi bataraisa cia thogora wa nthi undu umwe na gukorwa na thogora mbagiriru ya maketha mao. Tutafanya kilimo iwe ni jambo ambalo linaweza kuweka pesa kwa mifuko ya mwananchi wa kawaida. Tutakuza majani chai, tutakuza kahawa na mimea ambayo tunakuza, na sisi kama watu ya Mount Kenya tumeambia William Ruto, kama utainua mambo ya kilimo na utatuletea viwanda, tumesema ni tick. Hao watu wa Kedemo na Gaturi South wakipata maji, chakula hapa inakuanga tele, na tuko hata na National Cereals Board imejengwa mastores hapa na ijamalizika. Sisi tunataka fertilizer yetu yote ikuwe inakuja hapo Kanatia. Na varia Rigathi Gachagua arenda thirikari nene gwa kavinda gaka gukorwa igikurukia thogora wa indo ngurani cia kuria iria igite goro muno niguo akenya onthe mavote kwigurira gia kuria. Na wewe Peter Munya tunakuambia, wewe Peter Munya, wewe uheshimu wa Kenya bwana. Uheshimu watu bwana. Ati wakikosa unga wakule ile kitu wanataka. Si wewe uko na mali unakula ile kitu wanataka? Wakenya hawezi kula ile kitu wanataka, wanakula ile wana afford. Lakini wewe ni waziri, wewe unaweza kula ile unataka, si ndio? Speaker wa mbunge nene niwe Justin Muturi ni urarikiria kuria ekari onthe amwena uyu wa Kithimu ugacagura William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matonye wathanire kithurano kinene kia mweri wa kanana niguo ciiraniro ino cionthe ivote kuvinga. Kura ya kutoka Embu 100% tupige kwa Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Sawa sawa? Wauo Ruto ni ucerete miena ya Karurumo, Isiara na arikiria mwena wa Meka thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na MCO wandi abogete Ismuri Karinga na buthitio marumba njako kiore nende arithirite akereke kinya manifesto ya Raila Odinga na William Ruto arithirite kirugura kontuko yoro. MCO nethirite akira kianto gutara uraba kwenda thomutungire wande urakwa kiama kia baso tiwene ndike kuringira ndebe endekaitene kwethira kiromba karibanteri umuringira kura na kinya kuringira ngabana wa county Meru Kreito murongia kura twika ngabana wa county Meru kwa kibindi kebiele. Na turaugire batu tukolonire Raila na itire manifesto wewe na Ruto na itire manifesto wewe na kinya wanjakoya na itire manifesto wewe yawe batu tutege manto ya president na arua babue pore anto beto atori bakwa iteni boringire president urabo kenda kura turamwe ori nto support Raila ninkwenda imure kwa ubwega yes na nto support kinya Ruto nto support kinya Ruto na ntu support wanjokoya tu mu support nyawe oni de support ngavana Kreito Mulongere ngavana Omero ndo MC atita Nairobi MP eja akabura mturo kitatea o support tuna monto betu lakini ndaporia boringire president yorobo kenda ndo president yorobo kenda bokaringira utende atireta mbesha countine lakini bokaringira ngavana utira kwina oni ateto ambesha aboge taste bokamuringira kura kingangi kena arojene kingangi kena rojene nani andikana kingangi kaboka menyera mono kane atea lakini babu boy tona to kingangi batu to kuregara na nto baraba ko diro ka bakiuga ka kura nto barumanire
ronto kwe bako kwa kanyau na arumanire au gitekia ngavana lwingi geta na mtu fulani itukuregana na manto jau babu bokuregana na manto jau batu jeta kureta maromba ronto tutekania na murungu na tutetekania na irumi byanto bara bakwire mtoro kwire oune tekakane na murungu na hare guru uti mtu gatwatha na tukigitekia ngavana ituye na tugaikia na itu tekanire tuganengera kirito murungu ari ngavana wetu na MCA tukanengera muri karinga ibotekanire wante batu atori bakwa ibotekanire tiou ngite bibige bya MP tutegera muno utienda kuonenkanire ite bionde amwe nture mo gutwika bange bagatiwa bena thina koito teganto barea batona gintu nyabokera bona gintu ibotekanire tiou nayo kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Tharaka Nithi ndibethirite bakilunga konto mwanya mwanya ntere cia Tharaka batongeretwe ni mutungiria wone ndi kaunti-ini watungiria baibethirite bakilunga na gutirimana na akari arabethirite kinya bakiara kia manto mwanya mwanya yario mworoto yoyo kuruira ite mwanya mwanya na kiama ki kuri muthenya gwemthi mbutu ino kiama kia Jubilee baratindia ndiunga ciao ntere mwanya mwanya cia Tharaka araba kwaranagiria na akaria ba imwe kwa imwe na nkuruki baki barombaga kura Dr. Kiyogi Kabicani no arakoromba giti kia mujumbe Tharaka na tigiti ya Jubilee ibuye bwega ngurubu irenge mujumbe athurirwe atorokia thirikari-ini itigere mianke thatu mbere mbunge bunjano makanurongo agutoroka iko maendeleo mange makauma maendeleo maruthugi thirikari inonto bokuona tamba na ndingo tantuma akiuga na waka irasi akauga na kugura mbazi emde tureaga mutaranga primary baithine ibioro muntu mwega kiongo no thija kanisani no akinya cukuru kwana watakinya cukuru atije gento kiambere no kianjire mwaku kiorowagira waka kana tijogu Manda Mpeni na Kambanja kigirire mathatu kuromba gitigi kia mujumbe wekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi tiganiri anto betu bukarungamirwa no ntamagona ngachokera na ntibo kamataga no ntumbije kuri anto bankanira 2013 na bachoka bankana kare 2017 lakini tie muthuro mbugaga nuntu mbaibo no ayuga anto betu bauraga ikwagia mbio omenyo anto bachia kariga mndinda ya kubukaira mbwira botigankane ria mathatu gwakiri Paul Mugambi na tigiti ya Jubilee akiromba giti gia seneti wa kaunti ya Tharaka Nithi araki ariugite na moroto gukire kithomo ntere cia Tharaka September ndienda twambiria ambitious program ya airlift ya gwikirana ndekeni tukobaira rugongo bakathoma masters na PhD bagachokaga bena wira imbega kugwatira ntura chietu begwa biking bieto na ganturani Tom Joseph Mboya ibwa ruthire ogu na ibwa watira njaruo intima twina mainjinia maingi manjaruo maprofesa mara maingi manjaruo urarekite kuthurwa ta munini wa Profesa Erastus Njoka Dr. Musheru Kunja akiringira ndebe cia gisiasa Mheshimiwa wa Kabicani kirigite kia mujumbe wa Tharaka ingwa rĩarĩ rĩogo iria antoba Tharaka amicia kariga sub county ya muntu wetu MP ya muntu wetu ata eringwa rĩarĩ rĩogo ende nĩ eringwa rĩako ya Chekariga sub county Coordinator wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa PTK Meriti tuma Jubilee candidate ma Jubilee maringe siasa ino na thayu kuti nchengano kuti ndua kenda antu makena mea siasa sienda irudwa tabula mubiro lingagwa nkiripotera Weru TV kuma ntere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabethe Minister wa Tingwebo mwingine kinyamuombera Professor Margaret Kobiana kinyete ntere cia chukuru ya Njumaa Academy gisio bunge kia South Menti akiria Kobiana ringirete kireitonde bya kiuga nwene ndena mwerekera yumwe ya ukiria kari Bameru. You look at all the counties in Kenya, all the 8 regions of Kenya, where are the numbers for political leadership at presidential level? You answer that for yourself, because there is nothing as
important as being in government. And it is true. You can see what Kiraito has done even when he was in a minister. There is wisdom in us as a community being in government, because in Kemero tugaga enorayara na kinya mamio kucha ya morengeti ndere this particular government. And of course, if we don't choose wisely, then we will be seen as a county that is kind of in opposition, and we are not going to benefit from that. However, I want to end here. I don't want to discourage you. I want to just say, vote wisely. 85%. Kenda intobira binge bitigera 85%. Biomba kwejeja omero kabieta gukindanirwa. Neu kanateu. Okindanirwa ikomini gotomera akiri na gotomera ome. No kwana daga kabera mwangasa ale na akiri. Yakomba gweta kwandika application ala buletera intobi bitigera no. Akomba gukindana na banyangi nyongo na bamukomen. Akomba kweli ametheka koro mwete kya kumonekera intobia we no ntomba kurenkera wakaiya bio mbera gantu mwanda gusuria mero latrine tafadhali minenkera ni muntu ukamuthinga ta thai magamba ya na jokoti ni akwe 50 ya wamba ayaga kaiya mwekuru we etha na kuya kiri mwekuru we akanenkera mero athithiate ne umako bwira ugabutona bari butamwona kanyamwira TV ne bagamba ai intobia mwekuru wagarura rieto ikerie to nere ao abo kamunekera mero athithiate ito antu beto ndabwera sabukenda gwekera mero latrine ndwaro okera bogetete atia. Because if they cannot be able, they have no track record, then we have no reason for electing them. If they are people of no integrity, we have no reason for electing those kind of people. We must ask ourselves, are these people godly enough that they are going to lead us in the right direction? So as people from Meru, we have a responsibility to make sure we get the right leaders who will be able really to represent us. Muntu wa kaba kya mwene, kaba kironda kya mwene getenunkaga. Teu, kwa ukiraito murungi no wenu, bomo support ni ora kombekana. Nanto ibabotete ubumutura mugwaterete myake uyonthe, kinya ugotigere twendele kugitatea. Kumugwatera tumwanie neshima. Nangere kone ate tungeria kadumba abore ona wari ya emzo wadi ankwene Nick Burgo dibete ne ndeba kyumaira werone na kuwa ndeba kuwa tambaru muredu wagite kyemo bunge wa kuru county ya Meru Felicity kiroteberere bakiarene bagwete kinyamuntu atibatere ne ndekwira ekero maitia atibuditi no ntona kuriete na bawa uraina okuyobo kwana nedre agita koti notario ontobo mwandige twande to muduri murioki katumnyidichio itigire ntikoinka yake nikenda thukinya kithuranone no uciaca cithe na mbere kigwata mwanki kagitaga ikundi mwanya mwanya bikiciathura na kwithwa bakigwata mbaru ana ciaca muthenya na arua kirotebiriri akiromba kitike mwekuru nene kaunti ya Meru kikiondo kio gikuri kiongerekete nyuma gikundi kimwe gucumiria na kuiba kubugwata mbaru rari gitara kuthiuruka na tukiga gwa baraba kwaria na twakinya na ndi turi antobiment twetekaniria gitikia mwekuru round ije kibui kunenkerwa Felicity kirote biriri no ato kuigwa kerotere ro investment dene county na itete ngoge very clean na nyare kondicia ichi ekerinyi national government na no mora witete ngoge bwaga mono batu to vijana itokuigwa to na oguni bonene no nto bo mbere ma manifesto ere ni kwariria manto ja ora kethwa ki organize manto ja culture manifesto ya Felicity ina manto ja boy child na ngao child ora kethwa kibakuria na kibamenta aturugo ju akuruka kwi manto jara tubangite jara tukwenda tudithirie tu ilimenti mbere ma itukwenda ndene forum chia wire chia network NGOs aturetere NGOs aja chokerie urimi bwa nguku urimi bwa makandania na biashara bara bagwetwa small medium and micro enterprise tukwenda titwira wa mbeche che women rep chia ikrwaki mbechi chibati kinya kwetha chitengi kigina fulani kira giateria vijana nuntu utemwekoro na vijana kwetha nguku ikugurirwa kana itenti kugurirwa kinya vijana bati kwetha bakionaga bagita mukana kibrabo kitacia sandomena na marumi bagigokeja kwithura kwintu na buna muntu ubuido kinya kindu angi mwanya maje kithirikari iri baterie baraba gwita bakara ya mantu ankirote bekendi no nture kondi ciawe ire clean kunthe
ati kasifa kethira ari kasifa arindi athekwa kethira ari kasifa ubara bakukararamika barindi baikirie na au bakaraga na ibatige kwa mwana ou ntaka no tokere othe bara tukuthikira na wome bakwaria mantu ja maingi ja kwaria ntato itebui ende mperere araja mantu ja kugwatithania mero na ja kuukiria mwekuru na twina mate atonya gitine kiu twe as ekuru tuka benefit kire kigina gia ekuru. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki. Umobara bakora gitiki MC wandi na chogoria karonga ireri ekirete akari wera nebo kuthire mathina yo wagi wangu yatonya ubichine nyaraugite mwetsi ntaire kethira itumaira ni utira ninde anto ne baba kwetha bakya wangu ino mto kunenkanira kana kurita ngoi na machine nara kinyaugite mante yekithomo ni kintu kengiatira na ukiria ntere umati mugambi katumenyithie. Akiariria akariba tauni ya Chogoria injinieri Karunga umwe wa rombi gite kia MCA kiri wandie ni ya Chogoria augite gwe akaja gukuruka agatumira nduke mbithi kurutha barabara cia wandie nu ndenda kuga barabara jeto ja county ya Thaa ira tumenkereto Chogoria ward ndenda ironde kwe ni ayuthi beto ne ironde kwe ni ali beto na ndakajieto jena kamburi jia gwaka nde engineer ngaba gwatia kodondeka ona BQU Nkuruki Karunga augite kenda kwambiria muchingi umwega no murito wa kithomo kiri wandia Chogoria agacukuma thirikari akagita gakwia kaunti ya Tharaka Nithi kenda kuongera na kwandika arimu baingi banachari nenkwenda arimu bongerwa ba ECD ale child education nenkwenda county yongera arimu ba ECD in our public schools na gaunto kau ndikwenda kadirira ngagatinde kanandi mwanka county assembly nikenda tuone toko gwata arimu bakwigana bakututhomiria ana betu at the lower level. Akiongera Karunga augite wandia Chogoria yuritwe n'urimi na iri maketha marito na kagita gakia gatongoreria arimi kuonjorithia maketha na into bia minda yao kenda biumba kubatethia tulathimitwo ni Ngai na gwetu ni Canaan twina gintu gitagwa ng'ombe ja ndiri twina gintu gitagwa ndigo twina gintu gitagwa makondofia twina into yu leo kana kuboria ate yantu betu Chogoria into ino yetu twi barari mena june Ngai twende geikaria atia twende gejero materials tesa sawa akirikiria na meneretie na guchikithia murombi ungi wa giti giki kia wandia Chogoria na kiama kia UNDA Joyce Kiambi kana Karengeti mtu atikeje ukunikira antu ba Chogoria na mulangeti sisi mesije metote makunikira milangeti niwaulize ni blanketi mnataka ama mnataka factories tunataka hiyo 1000 ama tunataka factory ya maziwa tunahitaji nini tuko na uwezo Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Atongeria bakiama kia UDA na ndi baraba kwithira bakiwata mbaru kiama kio kumakirwa na ari batongiretu ni murugete kia MC wandine o Patrick Mutuma ndibadirete ni ndi bagita na gutetheria njai mone ndi ntere chia mbari thokone o bangetie ithia rina njira ya kulungira njai ra Weru TV ya murukite nyuma yayo kwiri ntubyo byonde bakiara kio tungatira na bathatu banje ubaraba ina thina ya murimo bakiana uteithio na kinyandawa ira bakudirite bakiana nende bakuitikanya kana kuringira ikundi kia kana ngotano ya Kenya Kwanza ndebe pokea kitharimo giakwa kira ndareta njeje kidogo andi na ma ikaringithia mwana oria na ana baria
na kinya njeje igatigwa kitharimo kia mathani so ibwega na ntariki kenda cha kinya ndikaneni ni Patrick Mutumoro kumerera matagiti kia MCA wa ndini akirwa na arina tigiti ya kiama kia UDA au Njumaa ni atongera bangi kathumba gwate mbaru kiama kiu na ara bariongirite nje imwe nterese ya mbari ira Weru TV na Weru FM iriga kumurika ina rongi na bathatu bajetwe na ara Mutumaa baikirite utethio bwa ndawa na into bingi kathumba bya kurea tekande nabyo mono na tekande utongerie na uga gwikyo ndi nakyo sana ende kinya wendo buting'ani bwo buretera ko mono wendo na nchoke mpe baba wetu moyo mwire u naruo nkuretete gantu kanini mono ndawa cia na baba ndetere katha kumbira ndeta ndingira ndamwira na ndingire mbicha ntumire andingira mbicha ntumira na ndona ura igwitwa na ndeta cibitari ndoria na bau naruo mbaka matirite ndawa cia meri mbuga nkurukiena ira bakanywa na ndina makinya araikathirira nontu nderi banyunya daily araikathirira kumira au na aru arenda ndakinyithia maguru njeje oni ndawaite karora njeje for the rest of the 5 years ira chejete murungu embere bamwe batongera bara bakumita Mutumaa Njumaa na gukujerethithia riu rekiao ni bagwiriritwe na kumugwata mbaru ejete aja nonto wanture achore ba Mutumaa na mbere ma Mutumaa tucokerie nkatho mono nonto bagutwita na utweresha kwina batu bona kenda twejo gwatana na family eje gategatine ko batu bou na ibwaga nonto bakwithura wina nkoro ekiao anto baba ingi no bethura baicho nto jabobo lakini bagaikirira na bakoria bakathithia atia tukuringa siasa ya kurumana tukuringa siasa ya kuringa tuma turomba kura mpori tukiuga nara kwero ukando sikuma tukaka cibitari tema tukuiro mono tuna cibitari mbari na ntatu tukita kirwa Mutumaa ndira ndamwirire mantu akirire ini kiongo necho arandikani arambira no monka twejenjai njai na ndi Mutumaa na ibo kuigua ria kwenda akuruka to uga turika no uga kurika na njeje na na jama ingeja kuga na ndauga atiri scholarship ekana kauka class 6 na ni nkarunga mako jojo okonjuririe anenkere nkamenya uria kugeta na mbere Mutumaa ge nkorwe kiao mono na kuma 2017 kinya kwari no tonga bungi yite Mutumaa no supportete mono ngugiria expecta the mwana orwa mbuga mwana akumia na umite njete uchumba mono mwana jo agita kura lakini Mutumaa no mba kurungamana na twana tu na atutetheria na nara gukumira tukatethania kena ngugire kombikika bato tutura twena group etura kuthithia mantu jakiao kana ara tukwana kweno batu bere tache botomete mono bombati gutegerwa itucitanairia tukauga mwathani no athari managa tukauga nyaku atutegere au angi mutongerio mwega na kana matithio teu na ndi twatumenya ngugi watana ona chore baire ubere Mutumaa mtu mwega na ngugi abetu Mutumaa akiringira ndebe kuthurwa ri MCA wa wandi akirwa na arithurano rwa mwaka juju na ugite uju ndibwira no ntu wendo bwa mpere bukaringira ruto ara burega kuringira Mutumaa nthiguru ateu tukwire kura yo ndigetie ke ballot paper nthiguru buru na marito jako Patrick Mutumaa ntrito nki reportera Weru Njumaa kuma mbare akirwa na arigicone keburi mbeta mawira kirigia na kuma kinda tuya kirigene tukida tuya kala katanta kire teto chieto Weruare ende onto onde kuna tibeti kalono katiura ende ikakwe kale karaka mwe kana to letura to ile karemi na kambura wedra baitu mani oyo wita kureria na beta baura batomero bakiti dato cheria kapakiti kamwe ka kunywa kapakiti kamwe ka chai twele ito baganywa edo beta baura bona ire chori ngambe ko bawa bati ura tata aba yukia kamwe baikwaniriyo yowe abori ate putira ureria rengi amera yoyo tone ngambe ni chori kunende wewe ikirare aku rekodua chai na tuatureka tukame ngambe hii tunywe onto ngambe iche chori karatasine kidere bakamire ocha mania bo hapa uria na wambira mwana to madide Weruare ukare Maureen Kome nani Antonia Betty Nyari kinyonge to PHINEAS IMAANA ile no tukoboya